Pozdrav svima. Danas je subota. Čula sam za jednu fantastičnu stvar u susjednom kvartu. Znači, nalazimo se u Zagrebu, idemo u Rudeš. Čula sam za jednu odličnu farmu, permakulturnu farmu u Rudešu, tako da ju idemo posjetiti i nadam se nešto uzeti umjesto redovnog odlaska na plac. Pa krećemo. Evo ga, tu smo. Ovo je prekrasno. Znači, usred grada, u jednoj onako dosta mirnoj ulici. Mala mikrofarma. Evo, gledajte ovo. Znači, vidite, tu su upute da je prirodno, da je po principu permakulture. Znači, nema špricanja. Ovdje vas čeka frižider, gdje ćete si izabrati što želite. Evo ga. I ovdje se ubacuje, znači, novčići. Evo, jako lijepo napravljeno, baš mi se sviđa. Evo, tu možete vidjeti i povijest nekako, kako je to izgledalo. Odlično. Evo, ja ću uzeti ovo jedno pakiranje mikrorotkvica. I ovdje imamo moju omiljenu zimsku salaticu, potočarku. Evo, to bi bilo znači 4 eura. I to je to. Evo, to je to, nadam se da vam se sviđalo biti ovdje sa mnom. Nabavili smo zelenje za subotnu salatu i pozdrav Gredici i drago mi je što su ostvarili nešto ovako divno usred Zagreba. Bog!